yang menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan mendapat kemenangan segera. Untuk Anda sendiri? Untuk saya sendiri ya masih belum ada dalam pikiran. Jalin topika teka darah baru berderajat pemulia salewalo jalin topika teka darah baru berderajat pemulia. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عاب خلقت مبرأ من كل عاب كأنك قد خلقت كما تشاء لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاءه يا مجيب فدت روحي يا حبيبي محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه فدتك روحي يا حبيبي محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه لكن بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب بطيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب،
الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت بفضل المؤيد جل من صلى عليه Rabu nanti masin nanti masam berangkat yang juga sangat memulai bahagia selamat pengantin baru bersehat berbayang umur tempuhlah muda yang baru bagaimana akan restu selamat pengantin baru bersehat berbayang umur tempuhlah muda yang baru bagaimana ada restu nibasi orang putra ngan raja ada pelani bersanding dua ban bulan pelabah berambut syaya tidak terubah tidak terubah orang bersejuk gantang-gantang berlukat tumpah pesyarat sinan nasib rian ngelantun doa oh cara pernah ingat-ingat wangi linta baru kata junjung alam rumah tangga nucap tindakan bahkan surah yang bijaksana berdua selamat ayah ibu dalam rumah tangga berbeda yang berdua selamat ayah ibu dalam rumah tangga berbeda selamat pun yatim baru sehat pun panjang umur tentu lagi hidup yang baru bagaimana ada restu ucapan selamat kamu tujukan kedua roh insan yang juga bahagia selamatku ngantin baru nyandara baru kata cantik rupa Nebrile Allah hanya kegata menjara lembut neasuh suami tercinta ingat wangi linta baru ganda junjungan dalam rumah tangga lecor tindakan bahkan surah lam bijaksana berdua selamat ayah ibu dalam rumah
rumput